Assalamualaikum sana. Waalaikumsalam. Akaba pemirsa yang lawan nonton YouTube kami singgang iko lah. Koyo kami ni membuat video titiku jadi gembel. Gerakan beko gembel itu menunjukkan ada yang udah menyukai adik itu lah. Jangan lupa tonton, sub, like, and comment. Ni agak bitti dah ye ni. Wah wih ni. Aye minta ide ye orang menepe. Ni. Lapaya menjagual ni ada lepe ye dah. Dah kau ye minum na wih ni kau yang kuat ni. Nalai kelas ni bagi anak. Hah? Lawa ala kadar me lagi wa awi ni. Awi aja. Tadi pagi tak bitin dah bitir. Ana ba are ni. Kesini ah. Le do ini ni. Di mana kan jual ko ni? Kedai ko ni. Le. Sini Pasuelo ni deh. Siapa nama ni? Suntuk ang rumah tu, mangko melewah mi bentai ko. Mga namanya ko kayak gembel jo la ilah. Ya ada amak jarang rumah pi kacau-kacau tadi. Ada orang minta apa-apa, minta bitir lagi ya, wis bitir tempat buat tadi dah. Minta lah ke rumah. Mga namanya kayak gitu kok. Yo awi tu minta lagi dah. Mana mau masa? Malu jo lah. Malu aja orang kampung kalau kayak nampak ada orang bah. Bisa nak buat sekali kan. Yo. Pulang lagi malu jo. Agen tu ni nak. Ni. Kasih yo kak, agak ini ni. Mudah ada dia ni. Malu jo. Kasih ni. Mau yo kak, cuma prank yo kak. Elok kak atau mau magi kan? Magi cangko kan banyak alasan itu. Pada pakai masker kak ajar orang bangun. Tak kayak gembel. Mau yo kak, kami cuma prank, kami yang YouTube soalnya. Kagak lampu muncul. Oh ya kak punya video macam itu kan? Hah? Apa namanya? Drama official tadi ada YouTube. Kalau kowe. Le, alam mo di ko bakka na. Bang ada tidak. Ako di matanya le. Dawat ni, dah kayak ulang dah speaker. Uli akan masuk video itu gua. Ini makasih nih. Ni, oh kasih mudo. Badia. Badia. Tapi tiga kamera aku hilang. 1000 ya. Jadi 2 hours later. si bitin tulis saya ye ni awi ase. Agak bitin lah ye ni. Aduh bitin. Wah awi se. Kasih ni. Banyak dah. Ikhlas ini. Di sini. Nih, bisa minta ikut ni wawi ni. Pagi dah minum ni.
nih, mana sakan lah ini dia nih. Minta uti di buni lagi ni. Awi aja nih. Kuliah nih. Saya nemu nih. Dihan nih. Agil. Kasih nih. Ikhlas nih, udah boleh minum nih. Ini beli nih. Nih, maaf nih, terkadang makanan yang kupit ini tadi nih. Kamu cuma ngapeng kah? Kami cuma maprank YouTube video kan, ini masang YouTube. Jadi cuma mates eloknya tuh indahnya orang-orang tiku pergi wisata. Kenapa kami masang YouTube ini? Boleh kami minta apa nih? Buka YouTube nih.